Bible ye Nokwafo ababa wa ye friend Ohemaa beauty se oye nipa kokko a tware ko mensa nifa so onye nipa kokko na oye nipa tuntumu a tware ko me bonkum so oye nipa tuntumu a Bible ye Nokwafo ababa wa ye friend Ohemaa beauty se ye no crets se onim opanyi aye friend Akrobeto a tware ko me nifa so oye Bible ye Nokwafo opanyi ye friend Akrobeto se ono so onim ababa wa ye friend Ohemaa beauty a tware ko me nifa so onim no a Bible oye Nokwafo ababa wa idi asem bia ba se opanyi e friend Akrobeto one no aye bibida me pese me hunu se ye no kore sa Akrobeto wahu ababa wa yi ne ho da tware ko mensa nifa so Bible oye Nokwafo masem ka twatuo ni abrante e friend Sarkodie se ye no kore se one Yvonne Nelson afanyin sen amana sei da tware ko bi bonkun so omo afanyin sen amana sei ovi ye no kore Baba, mami, yanko Bible no kwafo so isa se nkofo afene pa. Yes. Ni yemfa ni djuma, ne mpese odi yenhwehwe mu mienu mame. Yes. Na etumi di djuma de ni wie. De di kan. Wodi ma Akrobeto. Okay. Yeah, Akrobeto ye. Yes, minimum no. Who knows tomorrow? Yes. Me ho asema ba TikTok o. Aden. Ensemu a ye de ato papa iso no. Me ye sure say baby owo bia so wati bia hunu bia na ima hye no. Omo so wa ye de. Ababa wa bia fa na Ohemaa beauty. Oh TikTok na papa ensam ensam o si Akrobeto ne dai mrebi ene wo Akrobeto atwi ni papa ode no ada one na da na sa Akrobeto onye sra wo de wuti na ka no kwa de nye problem o si de ha no nti ame no oba abonte be ka ne se wo ka sha jaku asem ba yi a obi aka bi no ana Akrobeto mbuza no no ka bi no so na sa jaku wa bobra na ode asi ne fie na me kura na si ni mi guso a yese menye sika na me de bi asi fie a me wono sa si foforo de ama me ma ene me yere na o makotem na ba wan se chese me na magimi ena obefa me use me o kwa no ma me 100 cedis one me koda o se santase nem koda o santase hotel bi no ma me 100 cedis chese me de magimi ena again so onna asema ayi Akrobeto aka ne de ena one no obehwe so obumieru nya o mo na chese asem bia wo huntasem bia no de baba bonte baba ni o nkofo se o ga no aso o pedin ga no so twasi ni bi okay na odidi o machi tutu o montade ba don se twa bi o ti ase enti nkofo adwuma yam tata se na ga yi wo sha se ye bibi se ada edi na o pa ada kofi assembly o mo asema wa hwe mate ni obi odi mate ne mpana ene di otonzu o traffic mu obi odi mate ne mpana ne hwan yo otonzu o traffic ana obi so akofi o ma kansemo di oye bank manager eya den a obechi akokoma na bi wo bank hwaye den ndi kofi dabre papa se krama ka nipa enye news ba nipa be kakrama news eya den na Akrobeto tini ba bi obi anka ne ho asem eya den na afi de we bi ba bonte pese mu se ga no e fa na Ohemaa beauty no obo anto na otwa to Akrobeto na se ne okasa Akrobeto na da o ma ne 1 million e no kra na o man saying so o ma ne 1 million okay na wo so ye japade de ma no na onya japade wo be ka se o yire ne wo ma de o ko pefie abra onu na wo yusu no so ye friend Ohemaa beauty o TikTok ma me sha de wa sis okay Bible ye Nokwafo ababa wa ye friend Ohemaa beauty se oye nipa kokko a beauty de se obe kokko ya bo etuntum Bible ye Nokwafo ababa wa ye friend Ohemaa beauty se oye nipa kokko a tware ko mensa nifa so oye nipa kokko a ko menifa so a onye nipa kokko na oye nipa tuntumu a tware ko me bonkum so oye nipa tuntumu a ofi oye den oye tuntum etwa akọ bonkum so Bible ye Nokwafo ababa wa ye friend Ohemaa beauty say ye no crets so onim opanyi aye friend Akrobeto a tware ko menifa so oye onim no a okay baba onim panyi Bible oye Nokwafo ababa wa idi asem bia ba se opanyi e friend Akrobeto one no aye bibida me pese me hunu se ye no kore sa Akrobeto wahu ababa wa yi ne ho da tware ko mensa nifa so se Akrobeto wahu ne ho da tware ko menifa so se Akrobeto wahu ne ho da tware ko menifa so se Akrobeto enhu ne ho da tware ko me bonkum so tentem se Ereji baba edi ne hu Bible ye Nokwafo opanyi e friend Akrobeto se ono so onim ababa wa ye friend Ohemaa beauty a tware ko menifa so onim no a onim no
Bible oya Nokwafo openye e friend Akrobeto masam ka etwa to ni se wahu ababa wei one na wura edai ba kumu da ama bibie sia tware komi bonkum so one na wura dai ba kumu ama bibie sia se one no wura dai ba kumu da na bibie ensia tware komi nifa so tentem Covid biem obi si trododo matwa de wo no nti saa bebe na tie tobe TikTok ni na enu ani yehu abade to so mienu Yvonne Nelson nansia oso one sa akode akoda ama sa akode ani ehye ni yin na meni obi akoda wodi ato boy ye na omo ye celebrity so ye di omachi o etire ya na bibia bo bia pese ohu bi no ana o se sa akode so ompanyin se no onko yintungu ho na asem ne wo no busama me say ampa oni ne fafuru ama sa akode ka so onko yintungu ana what's your friend say Yvonne Nelson Nokwafo no Bible ababa wa your friend Yvonne Nelson so we ni patuntumu a tware ko nifa so tentem we ni patuntumu a onye tuntum no ye kokwa a ko be bonkum so tentem oye kokwa kofi we ka kokko oye ni pa kokko okay Bible ye Nokwafo ababa wa your friend Yvonne Nelson say onim onipa your friend sa akode e wo man Ghana mu a onim no a tware ko nifa so onim no a okay kofi onim no Bible ya Nokwafo masam ka etwa to ni abrante e friend sa akode say ye no kure say one Yvonne Nelson afanyin sen ama na say da tware ko bi bonkum so omo afanyin sen ama na say ko bi ye no kure na go Elijah na go Elijah me say no kure sa akode ye ne fafuru te say de Yvonne Nelson e kan ye no kure Bible ya Nokwafo ababa wa your friend Yvonne Nelson say ya no kure say sa akode ne na yi bibi da tware ko nifa so sa akode awusa for haya ne de musi ye ni din the great agra papa si me ba ko de opeso ka twa to ne enko de me pesa make nyina ne say de want bibi ase ana de ope bibi ehunu on friend akwa Elisha Bible Nokwafo ni ye de ye abusa ade bi ekoso abrabo mu a wonte ase ye wo frɛ Elisha mehwe akiri ne makamu no credit a kyerɛ wo etoso biem de ye nkrata asem adwuma asem o how bi na wonam mu frɛ na kwa Elisha na ewi ase tumi wasase so na ye nhyira obi bia awusa ye na mu nyina ma se agyanso nhyira odifo ene oje mmere de ma ye na ye twetwe nkomo na kwa Elisha the great agra creator bofo na ebinum so efre ne nyame nhyira ne pa wo so a wo hwe me no nhyira ne bia nko wo nche na emom mesre wa number na da so na odifo twetwe nkomo de upa de bia mu hwehwe mu odifo be janto bo ase na hwehwe mu ama wo na bibia so aye kama bidi e de kofi Poku kofi afiri ene chichi me me ban fra nyame nhyira wo don't tell them share next video de obi bro ya kramina Poku 1 TV